Ua ko tau tolu kui taha. Ei, koin te tau kamata. Okay. Patty, a recording, please. Foi prokalama ngi te whaono. Ngi te whawhitu. Ngi te whawhitu malama, eh? Malama, foi prokalama ngi. Koe na kuona. Ko kole pe ke u ate whatapu ki he ene a whio te pōona pe pe he ki he tau kuini nana spau ti tonga. Ate whatapu ki he kau tau la eiki lot kotoa pe a pe he ki hau eiki pe a moha tau whale a lea o i sea i tau pāti ko semi sika. Kai talangata ia ki tau tolu o whai ki tu atu ka ata ki tau whai tau whakamama he tau kupu patoa ma oe mahi kakawa worldwide patoa. O mawhalele atueni mei wani Amerika, e pehe ki a lihai lui, pe a mo pano me Nusila. E toki humai a Silia, Havili mei Amerikani pe pehe ki a Vaimoana Tania me Nusila. Oia te kamata lewa tau ki lotu, no peha mi te ua, e tau kamata lewa, te ose kulotu te utalatu lewa, e tau kaweinga kohe pōni. E toa mau whawhitai ki te koe, mau te lava mehi whiaf koeni, tō koeni ki whai atu a lotu ma whamalo ki te koe, mau lava tō mai, ke whai e mau whamama, whapolitikali, i e mau pāti, o kui ki pāti te mukalati o te motuanga o wha. Mau lotu ke te koe ke tataki mau tohe pō koe ni he mau whamama, i e fo i lao e ono nā mau whiinga, ke ngahi tāku ki whakapāsi. Oia te mau vahe e pō koe ni, pa ke kau mai pō whanongo, te mo ki mau tolu hono talanoa i ke lava o mahino maali, i kau mui katoa pē, e ka inga katoa pē i tonga. O tua kau mai te mau tolu katoa pē, i he pō koe ni, huafa si sukalaisko, a loka ko mau whamo ui. Amen. Lihai, pēa mō pano, koe tau polokalama he pō ni, koe whakamama i he whoilao koe e ono o whaia e wālau ai whanua. Ai takai ke heke, mea ngahi kulupu tai whakatemokalati, ma ngahi kulupu whakatemokalati i kotoa. Koe lao e ono, ko lahi ono tāla ngai, kai e pōni o ku to'o mai e pano ai whoilao koe ne ono, nai tāla ngai ia, pe nai whakamama e a miniasi kefu, koe tokoni a seniale ia i uawhita hiwa, ma ngahi tā watu ko ia. Tana le kōti a fo i tepi koe ni e pano, ya koe ni tene hanga tukuangi ki tau whanongo hanga tonu ki he fo i lao koe ia i ono o whaia e wālau ai kakai kehe i he kolope. Ko ia o ku koreat kia pano ke ne kono taimi eni ke lea mai ai ka miuti ki maua te mai miuti pe mo lihai ka lava ke hao mai ho fo i tepi. Pea tuk osia pa tau tuk hoko atu ai. Ia, mano kau tu watu pe kimo ke honga tai atu. Wa mahino tu pe ko hanga ne acting attention ale a minya skefu. Whakamaala ala e ono o mau hala i kone to lahi. Whakamaala ala e hene a minya skefu ki ka kai e whonua.
taha fui lao yo no. Whamahino ai, whamahino na kai mau halau ke he. Lau koe to e mawhai e tō i. Hanga e amini jaskefu o matau e o mea ne wafta haiua, Fui taim pena e whai koe me ai whale area. Ai ta noa i koe lao ni koe whafok me te whakingi me kwa tātoko ni. He pureanga pi waka no. Ai koe whaui he taim o pi waka no pa moe. No pureanga pa whafok me lewa he kampeti pa te hanga grisho o mai lewa. Pi whale area. Na koe hanga lewa e amini jaskefu o mala he kai whonua he. Hena whewa whaku lai. Hena tonga lere whare area, pako ki maroro e whare area, pako ni hanga o ano leiso me mea. O whape ke rola tāno ka tupe ko hanga o tāi. O tāi atu e fui. E fui tālano a koe a mini askefu. He tau whanu ko tōne e tuko e mao hala. Fu attention i are ngau e tau ulaha ni a tonga. Tau koe he whawhisko e pārangi. Na kai puke te whiri attention ni are. Pa acting attention ni are i pia a mini askefu. Ha ua i pia au hene maroro. Koe ne tau kei. Mone ilo e whenga ngai koe ni. Taku ne hanga o whama ala re rei mai. O whi mau e whanonga ta whaako toa pia. O e mau hala. Hene whainga, hene tala noa koe ia. Ne hanga whama ala mai a la o ni ono. Hanga o tai. O whanonga. Ka pai toki reo kou ia pa toki tala mai e kautama. Sai vede? Kai fopi ko e tau ai ai office de engineering che fa buon Italia da parte. Poi te che vuoi per mali che via poi office de engineering. Il fatto che ma stava poi che stava ai office de engineering. Anche qui me e hoiki cosa fai for qua. L'office de engineering è molto buia e daiva balbal. La fotografia fa engineering la e O lei per da me. idea che ha stato qua. Se come fotografia la di la fotografia qui a me e formava. E a mai coi che daiva un fotografo. La e la fotografia di formava di così che anche dia e fotografia fare. E la fotografia qui a e vai a officina e unico e fa un lavoro diciamo e per mia quella e costa con il trasina e quando come in Italia e a mai pochi moi che aveva il fuoco e lo fuoco e ma di Australia da ma fa un lavoro la carriera non football e foto poi con poi che dopo poi fai una ma per caso questa vai con fa dopo poi para de fuori per tornare al caso questa per idea per quanto le vai che io fi per l'idea perché dopo che la e capo parla per foto poi devi da passaporto con lei sai va balu che dopo che attenzione a domani per fare un fotografia ai se adesso abbiamo fuori non la abbiamo solista ai attenzione come io capiti da quando copia e affio per almeno che guarda un volume come quello finale insomma un certo problema che to attenzione dei capiti da che ho in Italia da che ho copia tu anche capiti così non stava dai e là ai capiti per fare che così che ormai non fa bene
o mai ko ke ta on i wasta hima ko fa to ni a te te ko tai e mai no be ko ai fa ka ko ko pure ama e monia ko na i ka o na se ma ko ala ko pure ama o fa mai a te te ke fa ho to fi ho ai e ma e be o ho Usado da vestico foi falei foi a quatro tawatai o kai que de fa lotoki a de señalaria e quanto foi ai falei o vivo vai estar o fa political a o que falei do e vai ai campo na outra que falei que dia pica a tropa de lautar de da forma de da forma de lautar e passar de campo a que dá o aí o que vai a cadeia com instruzione com a tensione com o principal legal advisor e com isso que vamos a fazer para lá o tudo que vai com a tensione beta ai pure ama e come fare specie aí com a via se la vede poi fa fattoria così che fare via poi con fattoria via poi occulto poi del tutto di mai di insegnare e tornia in aula turiana e lo farei quando puoi fare tawatai da te a se la vede poi ma io la poi occulto ma io quindi e viola ane efetina e não é que cara vai que é calama o coisa que mora tu pe esse se lá e o telefone o fazer mais que faz mais aqui para ver se tô lá aí o telefone mai semana caminho ne po tu fobe tu tá faz tu tá mai para o papai me apoiar o isso tá com porque lava a tocone de tirar do CPF para aí toma boni aí tua da mal do aí região então coisa muito o casa aqui vem o firma que caiu o casa que o todo telefone vai ter eu não vou andar aí e então o programa é assim o confirma que está ali não tu pe na Facebook imagino por mas telefone agora pena logo só matala foi muito logo e a desafio e Hawaii tá o que a gente deu todo dela lá e programa coiti e foi programa vai ser assim então não que vai matar então ele daí coiti que mais telefone mais tudo só foi programa sobre a depola e mais telefone o fumata pero imagino que daí na o povo e lá o povo fala lá aí que mani na fala que na povo que lá aí foi que tem aí consultation sai noi talava poi lui non sta sotto poi sai la un po' che vai là per cui ho fatto che che hai perché non fumata na un po' ai telefoni coreana non fumata dai un po' che fa che parlava da poco e che moi di da un che fa male ai noi ma questo controllo perché fa che tocco fana e che na un po' che con sama po magari
hiri koe pokama koe ai tia ki. Ka ko koe koe lahi popo te lahi poki pia moe ai koe e whamara ala ai mahi lau. O ko hama marte ai kai ke mau ke mo mau kotoa ai whamara koe ne whamara mahalo ai mihi na na mau konga pe pokama kai to lahi na mau kakate. Ko te mo koe e pokama koe o e shafini ki tina ki to e whamara ala me e lahi angi a whamari e treki mai ai koe mai ki fotu mai no whanoko. Ko te hape ki ai tapat mate o hake i e tāra ngamo se mea no. Ko e lao koe ni koe lao ni na e ositari e whale area i wafe taha wha. Pea koe whamatala monti ai io koe lao ni na e tali koe e wafe taha wha. Pea ku hore pe koe pe e ki keke si. Pea koe nahi kupu ka tau pe. Koe kupu keke koe kupu ia se lawe ka moe tale kita koe tatala hia. I he lao koe wasta whaana e he lato pe ai kupu koe fotu koe ke fotu e ofise tari kita tatatia. I he lao koe whanama koe wasta wha. Kada e whakaukau ai komiti lao. I he humai koe ni ke tō ai ponga koe ni koe ki he tari kita tatatia. E aia koe fotu ufikau ai a se lawe i pia monohia koe ni sutone. Koe uhi pe ki whakakau kai ki whinamalo nia whio whitari ai waki whatotono. Ai ni mai whatotoni e whilawe ma whamawanga. Pea moe whio koe mawhai a te tiniane. Kai ke ki pe ai whatotono koe ki tarikita mai tatahia. Uhi koe tui moni ai prema lorotonga o utotono ke whahoko ai tatakia e asino mawhai makehi mea ke tiniane. Ko ki pe ke tawatainga ai te kaha koe whare i ke mureanga ai wa te tiniane. Me te kaha koe o ke tutuni ke whai whakailo hataha. Pe i e mureanga, pe i toa i e mureanga. Ai koe hinga pia ai ki ke he ko te toinga o ngahi lau. O tatau pe ia pe mga lau koe wasta hawha. Hangi te koe tau whamama ane ni mo ane ni asi. Koe mga lau koe ni koe mga lau ta stari pe ia se whari adia i he wafi hawha. I he au pe ki hawha o si koe whatahal koe whari adia i he wafi hawha. Ka e kāri e ni e ka whakoma whari adia ai mahi hiu koe ni. Pea koe ko mai lau ko ni o te moto koe ki he whakato ko ni he wasta hani mamu e fotu koe ke tari mai lau kada e tutuuni ai whakato ko ni he tuto tutuuni i he matua la whalea whakanga ai la whanganga ka e mga tuuna koe whaunga ue kada la pehe na e totono ke whahu mai ai mahi lao ia koe ni e kabineti koe ki mua i he watawha ai koe kabineti a e ki no pe tu whakato. E pe whoki rotonga oku ke ngāu e ai wharearea koe me te wharearea wafi o whu ke watawha. Ai ko no whatonea koe tutuni me he ene a whio me whakato poni. Koe whatongia de mea ai pure anga who'o ai pure anga koe ni o Samora Pispohiwa. E nā koe hama whakahu mai ai mahi lao tatau ke o atu ia ki whakato poni ke whahoko whakot wafa e te a whioko koe koe mea ta whinamano. E atu mau e pukena e whahoko e he pure anga lorotonga me he wasi tānima na ia i mahi whotutu ke whahote ai mahi lao i wakawhito. Kana kai ke malaga ko ilo te teki wharerea. Ene te whahu atu ai mahi lao wata walu aka taume mahi lao ko ni ka i ke hiri ai mahi usi na whai ke puranga logo tonga. Pea na e te whakoki mahi lao ko e tutune ai e kai mea me kaune. I ke whahu pe mahi lao ko na stari e wharerea i wata wha. Pe koe mahi lao e koe ni o mai koe te ahoni. Tuke pe ki i toho ai koe pukoe ni whika ko tātarakia na i loto pia he lao tahu e fotu
koe ke i koe sutone ka foto mai ki ai ke ua. Koe mi pe na peke tari lao raki, lao tari pe lao koto ua. Ko mahino koe po lahi ke whai ki hei ai whatongia ta talaki me whatongia whale whakalao. Mea kuri ai koe mo karewa ko mai lao o mai, ke oi tupe ke whai kei hamo mea ki ai, pe pehe toki e o mai hamo mai fotu whakaukau. Koku tai te kotu ani, ai mai whakanga ki a koe lao, pe pehe toki ki a ngai pōpō, koku kore atu ke hidran me whakaukau ki la whaki. Ke ua whai hangahi Fitahaki fa politikale pero ngahi filawaki kumilawi ke faigo kumilawi ke faigo e ui koe ke popo ke afisa de senare to koe ke pukipe koe ke motari e ua whaholo mui e ti mawe ka koe e mea kase maa te pene kai mai mawahi whakaukau mahina whaki koe lao ni oku koe lao leono pea positua ke tupe i mau akau ni Facebook ke Twitter koe lao koe ni oku malawa ke download ni o mau me website ki koe ni ofisi attention yare tonga pea oku atangata e tutoni koe whaki ai whanga mahina kuai tuahi koe ki tau malawa o mahu eni e taifito ke mahi motu ka ku fotua tupe ke mo whakalala mai te ki whakatara le tio o ni ke whahatu pe ai mahi kupu ke mo mea tonu ki ai ka kui ai pe ha toi whi mau ke oatu ke mo mau tonu whenutaki mai pe ki mau ofisi ke ua whanoa ni meni ma ke ua whanoa noa fito ke mau ke nai tā noa ha whenua ka mau mu whi mau ai lao umai na whoki peke mata te ai public consultation de Filavita mo lao ni programa ko ese así ku te foki ke fai ha tutu ni afa Filavita mo lao por que hopa tu pe ai feme ake fale dia pero que ya ta te que conto que mo foto wat ko mai afa ko ka o fo wat ko ka ki fa mo pe foki o que ta te que o mai ha o mai ki office ni ke lava ke mauanga o kama ko puia whahonga tuki e pureanga ke o whai hanau mea ki ai pena tuki ha whonga koe ke whai koe a mufotu whakaukau me tāna ki mai koe ki ai. Ai e whenamari koe ni e hoiki ko kore te ke o atu pe whama opo no pe whenamita ko ngahi rā whaalanga koe ni. Koe rā whaalanga hoki o kuono ka koe ngai testo i rā whaalanga o ku asia i he rā whaalanga e whatotonu ki rao e koni suponi o tonga watai wa ai ko testo i rā whaalanga ia e koe wana rewa koe rā whaalanga whatotonu ki kaua ki rao koni suponi o watai wa ai koe whatotonu koni suponi o waia e te e foki ki rā whaalanga ki konsoni mau e whakawhamau mo whakalau watai koe testo i rao e tonu o foto koe me pureanga. E mahi lao e tamo makihe, koe mahi lao ia o whelape, o ke mahuia ke whatotonu nau tonu, koe uhi, koe mahi lao tonu whalanganga koe ni testo i lao koe foto watapu te ama. Ai koe kuati, koe lao whalanganga, whatotonu ke talani mamapurei, a hononga ati o e mai whikitu, e pehe whaki, ki he lao whalanganga, ki he whamauanga, whatotonu ki whamauanga polisi. Te pehe whoki ki he lao whalanganga, ki he lao ki polistonga. E toi ki whamauanga peo, whamatala nono te whilamita mo te whitori. Pehe polistonga, o ku whotu koe lao whakanganga. Aturi te umai te whoki ai ngahi whaanga ki whakatala ko mua o pehe o koe tabore ki hai mawhai. Ai ke tonu whakalao ia. E koe toho koe mawhai e tonu au
ke mahino ke whatohua e matahi lau whanganga koe ki ono fotu ke whatoltone koni stūtone. Ko pikai ke ai whakotuku i ai ke toa mawhai ai ne awhio. Ko e whatuku o te whito pe ia i whonga mawe ke whetongi a sino koe o me o atu koe ai recommendation pe koe whatuku. Pe ko hai whanoko koe a te senyari pe ko whamau lahi. Pe ko whamau ngari koe arekitahia. Ko e teto i whatuku ke whetongi ai sino koe lola tongani koe pe nolo ki mai whanofo o i tutuuni whamau. O ave ia ke komsoni koe ki e ngau e whamau o whakalau. Ai koe sino e ni ke whotu at koe pure anga ki nga oatu. Ai mai whotu koe. Ka ke i mau pe i ene a whio no mawhai ke ne whanofo. Ai tō taha koe whotu kai peikai. Koe ua koe whatontonu koe ni uraki i whiapo i koe tūtone o whotu mai. Ke toa i koe ai mawhai koe ai tenteni ale ki tātarakia. Ko i te ange uwhakatala koe ane nai. O kua e tui maoki. O whepaki ai whatongia whale i ka me whoki whatongia tātaraki. Ko uhi te o ku whahoko koe mai whailo koe i Purianga. Ko kamatau ke hoko mai koe taimiki ko kamata ke haa mai ai tawhako ia. Pea koe mui penia ke mai whanua lahi mamani o nga whai e whonga ko ia. Koe whakamawa e bahei. Ai atensini ale ko wharehi. Me he tōtahata talami ia. Koe me pure koe ke whai koe whakahilo. Ai ku hoko pēni i Australia. Koe tōlahi mai whanua Pasifiki. Ko Fisi. Pe he whoki Solomon e Vanuatu Papua New Guinea. Kiribati. Pe he whoki ke mai whanua i tōlahi me Pasifiki. O kaupia Amerika lahi. O Pitania. Pe me mai whanua ke kei. O me na whonga lao ma ke hea me tōngani. Koe e whonga i o tōia koe e tōlahi maamani mai whonga lao. O tōna koe ke whonga hopo. Koe te whoki nai whanua i ki ko Nusila pe ki Hamoa ko Kailani pau ke whama ke whonga. Koe e tō taha te tēnā repi pure pe ki e tātaraki. Ka kamata pe ke liriu e whakapau e nai whanua ko ni. Ko Hamoa na liriu e nau whonga whotu e tarikita. Tātarakia. Pea ta e hiri e ki Papaema Travi me tō tāko te whotu. Tai tō tapi e lau te whoki pe ki a te tēnare. Ko Nusila o ku te tēnare o ku i Wellington ka ku e mahi ma whanua lalahi i Nusila o kuai ai Crown Solicitor. Ka ko ia o pure ki he tutuni pe whailo hataha peikai. Tai te supervisor pe he Solicitor General po whaina rao se nare pe amo e tēnare me Wellington. Ka wale mawhai tawa tahi naia ke mahi Crown Solicitor mi mahi wahe na whanua ke nau tutuni whai koe ai tātalaki. Ai koe te to i iri o no ua ia koe sutone uraki. Ai de lapa uraki. Koe te hu lelo, ai koe te ngā ia ki hono whalere i te ngai whakalea i mai kopu koe koni sutone. Ko i koe ngai kopu koni sutone. O kai ai o koe whahoko e nea whioia ai ne tōtone ke no whotu whanau. I he loto ki ai mai whakatoko. I koe Purianga ke kopuni manoa koe koni sutone o na whotu koe whakatoko ni. Koe whakatoko ni koe whale i atata ki ene a whio. Pe utotonu ke oua mga tuunga ai tutunia ai ene a whio. Ia koe uhi koe te remau ke te loto ki ai whakatoko ni. Ai koe whakaukau me Purianga hange ia o pau ke waki tatari e nea whio e whio loto ki ai whakatoko ni. Pea toki loto marawa e nea whio ke loto ki e toto. Ai koe whoke mai koe me Purianga ke toko kai ki e nea whio ta kwane moia. Ke whai tō taha pia e tutuoni ki e mahi. Whanofo ne ka whakakau ki oe te ringa mahu ia ki loto ki ai whakatoko ni. Ai koe tama
pepe foki popo ke pule ama porque kia como que uma ua con instructores que con hi ne hala e duplicate pe ne hala o te whahoko ai whonga whamatala i kaya ua ko hira kupu teo mau instructore ki unia ki hei whamaulahi ke ne watu a mai whamatala ki statistika lahi mai hoko whahoko whamaonala but in the order of the real Yafio, but I have more than Lahi for the book, or Slavish to Hamahilao, but the behavior of the Hill, go here going Mahilao, the Mary, Hirotonga, my husband, Sakawa. Kapo to Sama Lahi, for the Nia or addicted, I found out, can have a foul, I Lahi, to Tony, when I have a policy. Ko whatongia ia o whamauahi. Ko rau whamauanga pene, ki rau whakope ke no whamau, ai mahi whekeke whakalau o watu kore whamauanga. Ko e tawhaki koe ki hano kiurau, ko whatongia ia ai pure anga. Hiri hano whotu watu ki mahi potu ngā ue, ngā whotu watu ki whiwa lau. Peta watu le mai a ki he wharearea, the people who want to be in that show, someone wants to be there. Depois de qualquer forma, está a coisa mais profunda, para formar uma companhia, que seja que vai indo lá, seja para formar mais que formar uma, que vai tudo formar uma coisa o de tudo, porque vídeo lá, que ela mais vai lá. O whakatongia ia koe a te senyare, o whangero a senyare, e na oa tu ai whakaukara koe whakauahi, ki he tutu whakamauanga, ki he tutu ngāu e te lawe, o e rāo koe, ki whainga hanau ngāu e, ki whakauku koe ai whakautotu. Ke tuia e pureanga, koe whonga koe ke oa tu he whakamauahi, ane whakotu ke iniwe ngāu, o kai ke totoru ia whirawe i pēr moe, Pamawa. Hane ko na claro ko en night. Ko sa to ia whakari whakalau ai pore anga. Tau ne kamata ai sutone mo ni anga toma sa wa tunima. Na wa ki fatia e whamawa. Na ki whamau ai hopo. Pena ni te wate mai whari. Kada whamangata ia i taiwa mo futuru. Pea na e fotu ai koe ai officer consulista na e tomani mai kapitania ki whakakai ai officer koe. Ai ko kinga ia ai fotu koe ke whapikia kukoia. E ko mai whamatala ko ke statistika koe o e hopo. O ko whahoko ia e Mr. Lau, e Mr. Ke whamauanga, i ene whamatala whakatau ana o watu koe ki whaleria, e te whahu atu ki ene a fio koe ki ai. E ko mahiri o koe ki Lau, ko whatongia ia, ai atensi ni are, pe me e ki ama ki na whotu atu mai la whaanga. Ko whakatala ko tau ko whotu mai, me e whamauanga, ke tau ki tui whamauanga. Ano whamauanga koe ai waka koe tonu ki koe sutone, ko whakatone wa ke hanoa ki koe sutone, koe la whamanga koe ia ko whotu ke ia, ke wabi whotu he laura ki, ke oa toi kau ai atensi nere e tātalakia, koe e whikaua lewa koe whotu mai ki whotu lewa ai tale kita e ngai tātalakia. Koe ai uloto ke foi la whamanga koe sahape koe whotu ai ofisika ke te pure ia tātalakia, mawahi ia me atensi nere. Koe wāti pita o tōru lewa koe lau ni konsoni ngāu whapama au ko whakalau. Ai koe konsoni koe ni hana whamaranga ni nai. Koe lau koe ni ne asi whotu ia he wāte mawhitu. I he pureanga koe Lord Selele. Kata au mai koe ki he wāte mahiwa. I he te tēru koe mai koe a ririu whakamsatone mo whakutikale i he wāte mahiwa mo whakafuru. Te whakokau wai e pureanga koe ia ke whapikia e lao koe. Ke o te ngāke kosoni. Ke whotu ai pēno fo o ia. Ai honga haki mai koe i rotonga. Tau me wāte no furu. Ko katamia pēno
ia ki na hana o tuaki ala hilakana ki whamau te tengare ko e komisiona polisi. Te te na hana lewa tiksiwi e ka pati te pati mai kiai. Te te na watu lewa mi pianoro ko ia a e na whokotu ko hau na kuhi pao ke se tuwe ki e hilakana ko ia. Ko e nemi ka whakate noro ko kukaua te sea ki ai ko e eiksasela. Pea ko e kau ki ai i whamau rahi. Kau ki ai te teniale. Kau ki ai pea ko e kau robots e nea whiope ko e hui ki whale i whalao ko o ko e whalao e nea whiope e whalo ki na tōru e ratanga ko ia. Aia i e loto mani o kau ki ai a lotau hiti. Ko most to fall, ko fall lotau hiti o Scotland Tonga. Ko kawake a whiaki. Ko Linda Flambo i tohi. E whoki ki a Michael Dishington Scott, ko i whamawahi mālolo, e whamawahi ia ki moa e taimi e whamawahi lolotonga. Ai koe pia noa ia o kawhai koe siri e ka pati ka whotu ki nea. Koe whotu ko o atu koe whoki me piano, o whahu e tuia ki e nea whio, pea o whadea nea whio o whahu e asinita o whakasto koni. Kea i whakakau e puleva, ki whakau mwe whakato koni e nea whio. I whare iange e whakato koni, te unau kōpō ki whotu ko wani me piano. I he toki awha tuku lewa, te whinamano koe ai nea whio ki whotu ko ia, i e whotu e me piano, pea mua whare i whakato koni. Ai no whama o toma me wafu o furu te wā tahakiwa. Koe konseri koe ni le hasi kamata ngā aki mai pia, le he wak māpitu e wak māwaru, ai whonga koe no whakapaki no whakao ki taimi koe ia. No ame mlawe nei na e tupuni ai korea, e wak mahivalo se vereki whapikia lau koni, pena swahua ki aki he kalealea, pena i kānia e kalealea, i a moko i ewi i whapikia lau koni. Ka lau koni, koe konsoni, o kauai ai koe whotu ko te whamawahi o sea. Te poni ai sea konsoni mau e whaku e ama. Ko ki ko tui me tawhati whaka rāwe, te ko employment, ki e whakau i terms and conditions, me te whakiwhenga rāwe, hongo siri e kati teiti, e whatuaki e mai latama, e a mwhai ano whiri e whotu mo. Palestinian Society Lao Tonga, ko tau ia ki te omai ia e te wakai, se siri e kapati rei ki whatatau, pia ko e nau tau kei ki e lao, pia ko e tau kei ki e whamau. Pia, ko me pa no wārewa e o whaosi e o tau tonga ni mau, e whotu ia e Minister Lao. Pia nihi o te tui, ko e kau ni mipa o whaitotoni, pia o ngana lelei, o papai e kakari whanua, e nā o mai o siwi tawatai na ke whakapau, o siwi ko toa koe whai koe he komisioni, o kūtau i koe whutu koe, ke nā whahapa au e māwha komisioni. Ai a koe koe ia e toku atu ia ki e kapteni, ke nā hanga whakapau. Pea mahina te koe tokotau e tonima koe ni, koe kau me mi parea whatuuna i e nau lakanga runga mau, e koe uika pitania, ko ex official appointments. Ai ko na tope na mau e lakanga ko ia, whamaulahi, e whamaulahi, sea konsoli maa whamureanga, Price Society Lao, ko nau toki nau whamunai whakonsoli. Pea ko te bonga koe me ko toa Minister Lao, e hauhire mai lapni ki o whakapau, ko e wōko whotu mahi Minister ko nā waia o nā whaitetan, ka o ngana ni pei, ka mapapai koe ke e whanai whanua, ke marama o ati e whalala, ke nā whaka maui ko te komsoni. E pa testo e marama nuna ai komsoni, ke nau hanga o whotu watu ko hai, ke whotu watu ke hoko ko e whamaura. Te he whaki ki he attention yale,
Tapi foki ki la kama ko o ko tani kita tani kia. Mereka kita mulai punya soni ko di kapau atau lama ai ko la kama ko mau Kai ko foto atu pe mahino leva ko to e mafai
whakau ko te pureanga, ko whatu watu pe, te ko me ai ai whalea rea ki nau tāli, te whakau tāli whalea rea, o atu le mai ki ene awhio, ke toki awhio tia, te ne mao mai whale, me he ne kau whale whalau, te ki ene whanatu koni, te toki whaitu koni o whina ngalo, me te tāli pe, te whakau tāli, ke whetongi, ai mawhai ki te whaki ko, whatu e kau me me pakoni, ko toki mahino le mai o whina ngalo te awhio, whetongi hono mawhai, kai ani ati mau fai ke ko sigo mai tinga ko foto ko ke he pure ama ai ko le he pure ama ke au ke ai ko 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 ai ke ko fai kai ko ni ko saka dia yo me te detalhe bem kai la cosa ne ko la palavra para todo que sistema aí foi tudo mais coisa detectado prático de mais vai que foi feito foi tudo meio por ela que lá falava foi na foto que então que não foi a ideia quando foi na viu a comissão que foi não foi a capacete que ele viu a comissão da polícia que foi não foi a capacete e foto e comissão calma para poliama aí foi o mais falou com o PE poliama o tasabe a comissão da polícia e a moi conseguiu mas todo mal a poliama pelo só na foto que não tolo o hala a comissão que calma para poliama o tua a cara que sai no faz que não tolo o macai de a ser da outra leva foto a da foto ai comissão ai conseguiu a foto que foto a comissão que toki hala e capniki o foto uma me foto mai bem comissão depois logo foi o cara que me poliama demo foi me hoje quando cai foi lá o malava que foi política ele leva a comissão da polícia foi stari com me poliama que aí o que aí foi mais cupo o netue o malu que estava na comissão aí me cupo a não lá que a polícia a filame e que a montawa na comissão da polícia que de hama fa ko lá que total por de foi que de fato todo que cai a ni que cai por que foi que de hama fa hilo então por de foi que o que mal pe de tal na que de tudo filame era muito tudo de coisa lá do que me tá foi com polícia toma aí foi Itália me ela fala que falava que foi política que a popular de coisa de que mais lá falava que o que é para tudo então que são e são para falar eu imagino a notari e a notari para que foi que foi mal de avião que fala com o família porque programa que não hanga o faltava bem programa o que não hanga o projeto ai mafai o tudo tu be hanete ko forma na maheni o pure ang ko na ko tu ki fale ali tu que a tu e fale ali te amo ele afio capaz de não lo que aí viu para pelo programa que a fiesta parte do programa aniversário a prefeitura que esse programa o fini a mesmo toi a fato pe para pouco a lá de que na hilá com ni regular de que quando a de padaria e o ato tá para cada que tu havia que foi quando cai por duas foi tudo que para e assim que foi mal com o sama foi mal foi que foi Maria que o quatro vai ser que o mai te o foto mai te o fala com que o que cai que hanga mai o que que para ele
ke hono le ko ke whahosa mi ke pare nia ke ne toki tutuni ke o ko ko mo mele to te e o ko te mongati e ke samba e kotoani ke mai ai ha fita hato ko tikale mo ngai whakaanga ko tui ko e pe ko ko mala e ni ke whahoka e ngai whakuia ko e ngai whakapie ki to whahoka tui te ia uki ko e mea maho i kuma tatai whanua ko e toi ki mo kama e po kama ke whaima e te koti ki e mawe te mo whaima ke malava ke te koti e ki mai tutuni ai halearia te te whakapaua o tuki i whanelai ke mo koe ki ai te whinangalo i te awhia koe ki kai lapa lava ke malava ke tai koe te i whanelai koe mo ki whawhia te hoi makaila ke mo mea mai ke pokamu koe awhia ki me tai pito me le ki o toha pe ko te koe whamai koe te pe laine pe taha koe malava ke mo telefoni me koe whai pe maha o te kapai te mo whakufua ke me tai moku tale telefoni a whakufua pe tai ke malava ke ata atoa laine ka mo lava mo telefoni ka te whenga pe ke nono na hitali ki e mahi e ke whenga ki pe ki fotu whakaukau ka e malava ke whakaatao laine ke mo kauna koe whakaua pito ke mo tukai ke mo mea mai ki po kama koe ni whamapopu ai whila whaki ane afi ka pe whaki whakiroki ai po kama whila whaki koe ki he whiakiti o ko whamaua tu mo kama i ka ku tupe na pila ko kau te aho pia ko me whie e ke mai te whamala a tāte whakikai te mōsmere vai ka kuma Kala pita ane nasi ko te usi mara ara a pita pita ngai whaunga te e Kala ki whahoko maha mo le o Hangi kona e atu e attenzioniale le o le o O ku mahina pēni kina o tau koe ke lara koe ke ataki mai telefoni Fotu u whakaukau pē whaitohi O ame pēki o iti koe ni attenzioniale Ki nukalapa se a mahina e pita pēna te a te hana i whai ki te mōti e mao e te mōti e taki o Mate ati moto e koe ako atu me attenzioniale le ore o Amina skefu ke mo kama i programa koe a aifiapi Ke o mai o mo mas pakaukau Ke o mo mai te ui te mōti e mao ke whanwhana alatu I tauti pēsia a koe a nime Ito koe ni nima e whae māpea me loto tukalofa koe Ka malo atu pano ke o hiki ai poro kalama ofa koeni me wafe tahiwa o ke tau himai o tau tu ta moi wanoa wata. Poro kalama mahino eni whakamama a amini asi kefu ai a pena whakalea mai me nau a poro kalama hele tio i tonga. O ku tau hanga koto tau whanongo tau take note ke poro kalama koeni pe whatuene pe ka hau e toi haua mea pe hei ke tau toe whanongo ki ai na whaingai whamama koe ni ana tupo I New Zealand me he patoa international he ngahi kamataanga i tau ni. Na halo mo konga o I tau kua o si. Pea o tau whamaloa pito ki hano hiki e pano ai miti o koe ni o tukuangi mai ai o tau whamaloa ka koe pano ka ke ten off atu o te o telefoni ka e lava ke humai ali hai o hoko atu. Malo. Malo pito e malama ku whanongo ko tō pito pa malaala mai e attenzioniale e whilao e ono. Pea kita o ngoi ku taku maari e ku kitana watata pea ka pau ko e ko hili wa umai ku tongani ki whilao e ono. O spek fui whanongo ko ni he whiawhini. O stui au pa mai no. Lagu tau whawhia I atu tuku, kai ki tau te whutano whaloloto tatoru lagi, ko kakaira o mahini lao. Una os whamalala mai ni lagi ko lao no. Ni hene ono. Ia kuneanga to e tuku mai ai ko kalama e whakahoko ia e whiapia o ko ia. Ke hinga hita ai kakai o nau kau I he pēnolo I he whailao ia. Nau whanongo tonu e whai kau telefoni koe ni. Koe mahalo pena ea o toko ua ha ki telefoni nega ke nau loto ke whailao.
ula ki ko na mahino i ko foi lai no ko ka o ki ta ai tu i ki no lai ne ki ta lo mi pe mo ho e ki pe ko foi me be ma unga ia foi lai no ke ma no ko e ka kai pe ko na hei a ke foi lai no mo ka kai o na Wilifia ke foi lai no ko ka kai fai ia o na kai ke na una o ke ma fangi ka kai ke na uma o fra mo mai Facebook ba ma ngai ure tio o tala tokua ko lai no o kuesia e tui pe una to o ma kai tu o so malala mai no mai attention are ke ta ko kala no ke tu fu ko tala no fe o ma mai no ma o pita ma ko ko no be ni tio pe ko os ma o mai no pe ko os ton ke ta nga mai no o ha me o kinga o hof pe ai foi lai no tangare wa fa ku me ta mana tu ko me ku ta ko rea he puma inga ke mahino o ma inga foi lai o ko ni ga lava ke ua to porio e lao ua to porio e lao ke kai faia ko do ko pa to mai ki foi ki ka ta ko ni ai fai fo sa mi vai pu ko pa tu lo pe au ki ai winga e go ta fe mai foi lai o ke ta ata mat ko wa o ke a honi pe ko alo ni ke ta o pia ma pe ko sta tolu pe ko ta pia o te ke o ngon o te ke o ngon na ho ko ni ko fai na o si ko futa mate ko ni na fai i tai mi malolo Christmas pena i ka ke to uri la na fai e tamasi i ko ni to mo ya to ta pe ko ke a honi te ke ta fa no ta tolo ko hono ma inga ia ke tari foi la no ka ku o mai ka kai tapu pepa mo tu e ko tu ko ka u e kulupu o kuna tu malo i mai ko hono tala ki ke kakai ko foi la no ai to ku ke to ma fai tu i pe a to fili mo tu i ke talonis mo sio nga u fa nga u o ho ia ku mo ka kai to la ku na to pa una pe na to ko mo on ka ku ta ke te au ko fa fe ia tu ki mo to lo nga ko to ko amala o taki fatani mo mea e ko nau ngai pula ivi ko mea pe una tala no una tala pe ko ila ono ko tau mo abeta famore mo ke to no fai e ka ke nanga to lo fa to ngai o tau mo tonga lu sistem ko ni una popo i o fere ngai ke si o te ke e mate mo tu ape a fere chevere mo ngai fu mla marie e fitu fa e loto mo ana tan ben hanga to srin tu hau aka kai aya ke fu maka fa manat o mo pe ko si o lalo ni pe ko si o kita pe ko manuki ke kakai masiwa o mai e fu maka fa manat o tolongi mo ana ke la wa fu ngai ka ikai ko ne avo fu i mo ana ulo ki ke ona to tupo ka to tangata aho kana iro na ia e pure frikivan ke ko kana fai e tama te frikivan o kwa ke aon o te ke fa ngai fra la we ki ai e mate motu a pe frechevere ka ko ngai u fa ula o en mo mono ko ni stutone a frechevere i he wa fe mo fulu o tau pango ia a pe aku toi ia ka ke ta mai area ka ku ia fangi ka kai ko tau pe ko ka pampa ia an o na o mai mo ngutu he Facebook a mo ngutu he retio o talaki ko to o mafai o tui ka eke ature vai ke o mai ange haki fo bes pe ko ki kup pe ka ki fo ifkarea e fo ilao e ono o asa ku sia mafai tui ko no lava na to o mai ko foi me be fai ko na pe mai ke lava ke o mai fo ilao e ono mai tata ko tatu o fiha en e tau hanga tuku mai proklama ko en na ko sta pe au e ma ka va e pesco ni ai foi video ko tau fanonga o kuna ke tu mai pena tolo e ko fe foi la e ono ka e foi video ko a koni pa ko fa malo la hen ka ko e pano o hike foi video
he ko hanga hike video I o ke tonga pa ke ha mo kien pa ko kopiai pa ko fa malo at ko to ko he ka pa na e kai e ka he ta fana hol pe e ke mai reva me ngai u pe ma fa moni pe ko fu fa mo oni en ko to ko tahani na e kau I he wafta fa I hono fa mo no lalanga fo Islao e ono pe na whakahu pe toi whakafoki mai fo Islao ono ko vave ai fili he na fai fili November o wafta fa ko uhinga pe na whakafoki mai ko pe na hu mai pureanga fo o I wafta ni ma whakalere pe te furi na whakakau na hu mai pe a krisi mo me wafta ni ma na fai fili I wafta fa I November hu mai pe a krisi wafta ni ma na to whakafokat fo Islao ono Whenga I ke whakafokat me he fuloto wharearea o tālanga pe toki oho ai whanki whahinga, oho ai a klaiwe tuate, oho a te sina fuko, oho ai mo Isideri pū, oho ai mo whahinga ko tope, na anau mui a Krisi. O ai anau foi kulupu koe kei, koe kulupu whawhepaki e whaihala, o nau toki whakawhere keu. O I kai lava ke maa, o ka taimi klelei o a Krisi mo ono pureanga, ke nauhanga o whainga ngawe, teke ngawe, ka nau toki whakawhere keu, o au ai o au peke he waftahi wa. O I tigai ke pāse fui la o ia, mei he whare area, ke ave ke whakatato ni. Ka kou whakamea pango ia pe, I he tau kau whafofonga na nau ta tau pure anga a koea. Ke na e ta tonu ke nau mai mafurahi, tālanga I pe fo I la o pe, foto ke paloti, pe tālanga I ke mahino pe ospa paloti, I he tau ke pure anga peni, ko tau whakaongongo ke whatato koni. Poi ha finanga lo itu I pakapema itu yang ko whakatalano a mina sketu. Kapema itu pe genetari ko ta wosia. Pe ko fere vai e to mafai o talano ai. Ko go whakawhai at ki motole ka ki te whamalala. Fe ko me ang mahuinga ke mo mai o whanongo pe ko kore ke to taho pe o whanongo he fo por kalama ya honi. Katak whamore more o se atu ke laita ke ngai u group mga u pes o kunau hanga kota ki e kakai e fonua o pehe tokua to o foi mafai tu ka ko tonu kon pinga I ke plena te mukalati mo ka teke ko mo ko misika mi ultima o telefoni ba ke ta tiri e plena patoa o to pinga ki framana va foi la e ono ke lava o pasi at ke fratato koni ma atau toluia o tu ke fratato koni mo kau whare I. Ke nau whakau ki ai koe hae nau whare I whakapotopoto. Whai ke tui ke pilae o no. Ka koe whinangalo I tui. Koe ne o sia. Ka pē mai io. Mai no rewa ka tau tolu kua mana mai lao ke tō tātoa. Lava rewa ke tau whanong. Ku whaihanga aue. Ke fu whamiliona. O kei tanu mia he whohane tina CEO. Tau tāpapa. Ka mō wakai aki ai. Whe. At panga pensioni koni. O kia te riketi. Nai whehu ia ka te riketi. Nai CEO he kuhila. Pe te hau ia tangutu atu I he pē nolo koni o whainga gai whelai o no ke ulapai. Pai anga whewhea ha tau mai whamau to tonu. O hinga ia hano teke malo he whelai o no. Kai lava ke tau hanga fufulu e fulo toi puko I hero toi pure anga. Whawawha pe tu ia. Pe koe ke tuka tau tukua ki, kono ura ki, ko whanki kau whare I koen. O ki he pē nolo, pe moe hafua. Kake? Te kinga tapea I malama ko whamalo lahi au hen ke attention are. Neo ngoku o si whawhisi. Ka kou whamalo lahi hen ke attention are hen malo to malalo ka neha whamala ala. Mai e fo I lao uraki ki he ono ospan to kanga whama apo opo ma apo opo. Pe ane pehe mai ai. Ke vipsi ai mawhai au tui. Ka kou toi whamalo pe ke tau whanki kau firmatu ana nau whai prokalam pehen. Pena whaka tata. Mehel fui lao e uraki ki lahe o no. Pek mahino, pek o whaamu ke mahino ke kakai. Ka pau o tau whekumi ke pure lelei. He kai maui au ka pau te tau ke whaka atungai. Ai fui lahe o no ke uatari. Naka te uki pasi atu ka pano. Ka mahalo ko ki whamama pea. Ko whai he ku os mama pea atensi ni are ni whamalala mai. Palo. Malo hai. Malo hai ai apa. O ano mane mo le atu Sai
Koe maamangan, koe tātānoa wani ai atenseni are ane nai. Koe mea tū tau wha, matu tau wha tā, o stanga pe tō tala noa ki mua. Koe mea nia, nā swai he wafta wha. Nā ko kai e tau te tānoa, e tau tori e whiri lai o nohe posi. Ko smahino ka toi alungai, mo hawa fononga ne hawa e lai o no. Kung kisi tānoa, mo ki hui en kolo peta. Te tau pisi o ngai ai. Hui en kolo koe no ko whitano ai au ia. Ka musio ka hui taimpo kene a fio wheko e campaigni, Umaratu ia Clive Edwards, tama smart au tito he kākā mo e. O ne ngai ke pate koe o whai. No hangan e Clive he te uwhiri koe ia. Whakau koe a hui mea koe e manakoa ki ai. Ki he kakai ke toi whiri ia. Musio le wahen. Whau le wahe e fo i rao ko ni ko ne whakakau e poupou ia he kakai. Ko ne whakakau e hang kakai o poupou ia he koe ni. Ne ilo huke e manakoa koe ai patoa. Ko ne whakakau le te hanga whau na rao. Ke hanga kakai o poupou ia. Hange koe unau. Tau pepe hange koe unau. Unau walasi ai mea. O kopa e parapare. Mosuke. Wene. Luka pana e pure anga pete luka no. Amu klai. E he kai pe tani lawe koni. E kei tai tani pe. Hena whau e whai uhinga ke. Ko mana hoka whai whiri koni. Waftafa waftani maa wini. O wini. Te wini pe a klai mo mea. Ko whapawa te kai pe tani lawe koni. Hena e gai tau mu aia, ke hoko, ke whai campaign pe ia. Nako, tau aia e tai ngona e pā, so i longa e nau campaign ni, no whakakau te nau tō, na whakahua tu pe koe, whakapasi whare area. Kai e te ha mea ia koe consultation, pasi pia na alu. Foi kakai ta tau peni. No kai na tu anga ke ave consultation. E pito te tāno e ka ria foi e lo rota koe laio. No, o sanga ya atention na rei o. O whakaiki ki kātoa mea kātoa. Tō kai ki te tonu ka te mea ulope he ware mo i poto. Ka tō whaikaiki atention na rei us mahino pe ia. Ka musio rewa ke hoi. Tau sio na tō ngai en kolo ke he. Koe hana kai ki consultation e he foi pureanga koe ni o te wakano. Mokalaivi. O wari hake tia ko whakapasi e whare area. O wari hake tia ko whakahuia ki he tui. Me whakatahto ni. Hala ke whakakonsultation. Pa musua kone wake hoi en kolo e taha. Taim kone whahuia e koe aglisia. Kai na nao tolu koe au ki kakai. Koe anga meo au ki kakai. Ke tau sia uta whako ia Kai ke vea hu me ahe na au vos. Koe te whenā nao e lai hono uswa ma ala ia he. Ia te semiare. Ko sio berne en kono koe taha. Ke tau sio ki ai. Tai ngona e whai e koe hoi. Wike kona o tala noa e koni a te semiare. Wike ko ia. Wā la rafa. Wok au te kau no pere. Wā kau no pere na na whakapasi me whare are ahe. Na na whakaspe lai ono ho aftafa. Mea waka tau ki whiwhiri o sio atua ina na whakapasi. Pea taimua ki simpana walk out na tuku. Tala mai ke ave o consultation. Tō tonu ka tau whiwhiri tau tōra kakai. Koe hana neke na consultation ni ai si waftafa. Hange koe lau kona. O whai kona he attention ni are. Pa tau whakau ai. Ia lai pe te haha tau whengarea. Pe o na ware nau. Pe koe haa. Whai patai hata whengarea tai whakaapa. Pasti waftafa me wharearea i tai consultation. Pero taim kone whakahua i ngoni wafta i wa kaila toke consultation kakai. Upea e utatan ngala be rea vare fase sere. Me waka fehe. Wane utau tai whakapapa. Au toton me tau ngai tatore rea ko ia kakai pehu wafta pa taha whana anau. Whakapas. Touch consultation kakai. Kakai tatau pe walk out tu.
o kai wa ke au te kakai te wa rea mango rea bebe una wai una o se sere de he e wa no lo loto me la no mono me ko to ko yu to e os aska to e ta no ai ati senale ma ko ni ne me bo se ta no da ya Oia pano. Koia miti eo malo. Koia pano wha malo lahi atu ho hanga hiki mai. Pagulama ke te tau mahi no he tai mini. Ai foi lao koe o no. Whai e longoa ai whainga kou tai mahi no. Kou fia ho hanga hiki ki tau whanonga to tonu pe ki he ke aminisa kefu me he wawhitahiwa. Ka ko ki eka to e pano ki whiu whaka osi pe ku tau me osi au mauto e pe tau ki miniti si au pito. Hange eka te au na e alea i whare alea panau whanong ko motanga noa na e pehe na whanong at least mo na wapihan ka te au na e puke. Pea si lele mai ki whare alea o au mai ko iau kai ke mea. Ku mole tai mia he nang he mea e pana hangena whanong na e mea ia na e o haki e tui wata o ki lo ai e mea ko ia o tuku ai o mutuku ai hono alea ki whapasi ai lao koe hono no. Tā koa koe mea pēna e whao ki mua ia akilisi kana e tō tonu ia he ngai mea koe na he hoko aka akilisi kana pure anga koe ia. Koe hākai ki mea koe na e hoko koe ia na whanong ki ai hanika tēna na ke ilo pe mo ia whatamuri hai. Ia koe ma te ko foi wike ko ia agora whetakai ko ia tau whanongo re teo kotoa pe ki ia hata no foi wike ko ia o whanongo ki whare area mui i foi mea kotoa pe ka koe so i uho koe mo mea na heo ko kai ke i koe aka peta whakau koe ke tari he rai au no he ko se a tu mia na fai he kau no pe rena na uta tolo hu ki tua e tau pepe tori o he anga vai tau whanongo ko he mui ko aho pe ko weekend ko ia he ka ia awe ta no tau dai na ku te pe hanga ui o whawhoka mai e mea ko nai o ko he kai ko na tuku mai e whare area he na tuku mai whare area na ke au pito au pito pe a pivenia pa mutu iwata porque tau da mate ko fa ma asiata o ta no e porque ko ni que tau da mate office ko ke rea ko kai a pivenia iwata ke hanga lawaki ai patoa fa lu fu mo tanga iki porque ho ni ko ke na la la ko fa am ke asima ya asiata o tā anoa ange mea koe. Koe hae hunga na nau ke ai. Pea kuloro a te tā anoa tiki ai. Hanga he ke koe a o toi o mai e mea lai. Mau tuku puka hia whina mo te o matoro whai mau ki tina. Whanau tono ai aho rea tangata eiki. Whanau tono ai rea se hausi. Mahino le kau. Aho te ia koe osi koe ko kai te hame e whai koe ki he. Whare are aho no. Aia ko ne hau ko ia ko ia tamai to tonu ka to hato tano ki mui loi ka to ai to tonu pe na ko ai mea ko mo oni ke tau tamate me kai na tingo ta le fafis alo ka piske fafis ko no hanga di venyo kape furi ai tanga di venyo ku ke hanga o la ki e patoa ke hanga la ki e visone e ahon ene mahino ka biven pa mahino ke ta ko toa me hinga ne mo we wai ka ye lava paloti e la ono ko ka ke lava paloti ko la hi tu wata ko tu wata na ne pule ya wosa ya na sen ko no fama opo ye me do tonu na e lava ki ai tata ekipa mo patoa he ka tama ko ni aho pe me da tau pe na ma pe tau tamate office mo yai fa mo ke ta no ya sia ta me lo tok so ka poto ka no be i mui
Koe me to tonu pene hau ko pe hau pe ko ia, me wike pe ko ia. Koe o mai, o ke, te whakahimahino ia e pi ven he mau ia i, o kokoi tui wata, o kuke lawa ki, e patoa. Uhinga, he na hanga e tui wata, o atamai a wosa, na uhere holo, mahino na kau na tono kau o iki. Se ua pe lawa e pāloti, se nai, hou atu a krisiko hina, se whai mo pāloti. He ka pāloti e mahino, e wini patoa huna o keita kolahi. Kana here pe mea po ni o kai e lawa e pāloti mo i mea. Koe ngā ue ia, atu i wata. Uhingai, nana me tau tāmate ai mo pivene mo e. Pute atake hei, ko au pe, se aosi, asiata, ofa tau tai. Ofa tau tai koe whauri ati wata, tambo tui wata. Mau tolu pe. Utoka ngau pe hui ke ko ia pa mea mo ni ha koe wiki aho pe ia, matuku mai ai. Aho pia nea ose, wike pia nea ose ai. Hoko rewa walau ko ia, ma uohe fiaf ko ia, i popua, po ofa smiki na whae mau tina ai. Homo mea mo ngahi rea tangata iki. Kai o te hoko tau ke utano ko ia. Os whalereo, os tai au. Koe wike to tonu. Kato e tāno whakapoto ata hai a ki mui. Fo i... Whakapiko kātoa ia. Mea kona hoko to tonu pehe wike ko ia. Koe moni ia. Hono moni. Koe hau he here ua. He ka pau na komena e whiunga tangata i ke pāloti. He ka pau na pāloti win pau. Koe se mau ke lawa mi pas mi whare area. Koe naka ia lawa mea. Koe pas mi whare area koe mea kehi. Tok awe ui whataha tokon mo e pu. Ka pau te nau i kai. Os, ka koe pas mi whare area. Lo toka e toko lahi pato ai whare area. Koe pere lawa ia pāloti. Koe uhinga ia. No. Ke ai kau tama koe. Hawa nye asia tau tau me koe mea kui lawa ki e vison ne. Hawa nye asia mai asia tau kala mai. Koe lawa ki e ne vison ne. He kau taka ofi peko wofi ta whako akurisi. Hawa me puri ai me mea koe ia. Te hao longo ae mea mamau taimi ya ke asia mata mai ko fe ko hai ne lawa ki e vison ne. Koe kau taka ofi pe ia akurisi. Inga tatua i malamai. Ano, koe te whakaosi le wai e tau, he mahalo ki mo ua lihai he ne whanau. O malo au pito ku tau iro i le yen pa koe au ngai e whamama koe pōni ke lava ai kakai mo tau kaunga mui mui patoa. Ke nau lava o wakai mai ki he polokalama koe ni nei neongo koe polokalama e waftahiwa. Kau ko mai hanga tonuia me tokoni atenseniale. Pakai ke ngatai mo toi whama popo mai koe na kuki eke tu koe nei me lava ka koe tuai koe a kau tamana i whalelea. Pa mahino le vai atu i wata ia kono ata mai ko ihe nei kai fo ke filia e kakai. Ko na e whiri mai pe a kilisi o mai koe minista ngahi ongo minista ko mune whiri mai koe pare mea me tua. Pea kono ngata ia koe e toi sio tui wata ia i whalelea hato e mea. O kai ko to ta ko ni ai hoko ngai mo ve ko ya o hoko mai ke malolo atlisi o mai ke ngai ahoni ko ia pe mo kulupu muy a patoa me americani ai kuna ia tilila sio la samshai ai o ku hoko ai fu mau lao lahi au pito americani ko hina kamata ngai container o mai me akai o poketu e ngai container lahi heni pe more ngai me akai e kakai nei tonga ngai na ohofi ngai container ko ni me kamata anga ta ko si pe na ilo lele na kan fa fi paki ko e na wala ko ke tokoni masiva o kawa ngai container ai ko foi ata mai pe ko to iwata neongo na ave ki wharearea akilisi o lawe ai e la koe neo nohono area i. Ai e pa koe tau hanga tu koe mowewe ulahi nei whai e tu iwata. Ai e nani o ku hoka ngahi mamau lahi ngahi popo me muri na amanaki koe tau popo me muri koe popo whaka politikare. Pea ka ai ha tau tokoni whakapaanga hange kong tau te waki mai ke whiri koe ni.
kai ke whai hauki whakakulupu na tau whai i he whirisi a siaosi, pia tau te whai he ahi mai koa siaosi koni o mo vete ai kakai o ke ahoni. Whai ai mo tokoni masiva, aia koe atamai atu i wata ia, ani koe ke kau mui me muri, ko hiwa rau sia mai koe ke he ngai paanga o ngā we i koe muri ni. Pia tau whaka amoange peke, oua na ato e kau atu i wata hangai mea ai patoa, he ku mau lahi ai patoa, he kuonga koe na koe ia, ana nei whai ai mea koe na koe i whare area, hike i alau mari a klisi, to ia aafo mai lewa, aafu mai, ki he kuonga koe ni he tau poupou, ke tau tewa ki whiri koe ni, o wamana ke hoko e ata havalo no ve maka o tau lotonga kempeini. Whakaam ki wana to e kaunga to i wata hange ko vosa, na hoko koe ne tangata whakaam ke pota vosa hingai a honi, he kohi na iai ngahi mea na kai ke whai a vosa kono ngahi wahi ngā kau tau kei whalala pe ki a vosa, i hono ata mai lele i tene kei tū ke hoko, ko ia o kempein, lotonga kempein me wahinga ko ia i hapai, kau tau whakaamangi peke, i loi he kakai tonga, koe hoka e maulahi koe ni, koe uto tu i wata mei tonga, i ngahi container lahi e mau more ngahi mea kai e kakai, pia staka ngahi container lahi whakamalawahe heni, o kai kotoa e tilila ia e paanga, na whaia ke lula ngahi container, au ke huke tongi tupe mo ngai whakapaanga, whakalele ngahi business ki tonga, koe pehe koe tokoni masiva, o koeni, o kulele, e ngahi lao, e pure a ngā whakatotolo, ngahi mau lahi hoko koe ki ai. Whakaamoange pe, koe ngata anga ia tui wata, hene kaunga mai ke patoa, he koe siana ia koe ni, koe siana pe ia, na e whatu e mea koe loi mo ka, i hono matai tohi toke tā, na kai ke hana toke tā i Amerikani, ko os i loko toa ia, ko na kai pike hana matai tohi. Mau lahi na ne whai ke patoa, ka koe angai, ofa mo tauhi wā a ki lisi pōhiwa, ki hono kaunga tangata ko ia ko awata koe tamai ia koe a tui wata. Ko māloa pito e pano ho whakamama mai koe ai aho ko ia, mga himea koe na toke e keni atu, pa ko whakamaloa ka ki moua he tatu, pa sahi o maali a hei ke oe te tatu whakanomuka atu. Ke koe ke politiki kaunomuka, ko tau ape politiki lahi taha tau te whito ki a koe. Ai te wanglewa ka lihai ki mini koia ki whakaosi mai ai ka whahatau lotu, pe wahatahi a moa te ni whaimata o lotu whakaosi, ki lotu no nope, pa tau toke lesi. Koia lihai hoko mai. Malo abito e balama ku famalo at pe fugen ko ke osi famalo ko me mau nga e famalo ula ki ko tau mua fu ko tau ma famama. E pa ku tau ma famama foi la no pa tau fu ke fia la he fia fit. Pele ke te fu fralolo au ko me pe tau kore ke kakai. Pa o tau ofa mo oni no pa si e tu ku hawa kakai. Ke to mau e ko me hakile re tau ataina. Ya la tungu tu mari te ke mau e ko e pe me he pat te mkalata o moto ma ofa ai o se asi misika. Ko se na wasenita, mana tu ko na wasenita ko tau fa fe paki e prekomi. Fa mana vai e pure le rei. Ko tau ma o pai he ngai fu no amuri ko ni. Ko ko i lo pe te tau to fok to tonga pe kai. Ka ko tau ngai fa tonga ko mo tau ofa fa tonga. Tau mate ofa mo fa amu. Ke pehea nge mātonga nge muri ni. Ko ngai fupanga to koni fai me ngai upureanga muri ki tonga. Fulau miliona koe mo ki whakatokolahi ke ki tokolahi o tonga. Mahalo ke takilu tupsi sipe. O si taimia ke ai ha monu i ai e lave monu wai ho tau ka inga tomi tonga. Ka kua malo he ngai ufei ngā tuia. A ki kakai. Na o mātu e te unga e patoa. Na ufenga ke na hu whare area. Ula kika fu monu i alahi koni o ki he whare area. Pa ku whakatumutumu tau tolu ia e ngai utila ai o whakamana mahe au pito. E koe kei whai pehe lau mano. Alo ne ke hange uksisi e lau kilu ia ki o nau pōketi. O nau whenga pena tolu ke nau tila pena tolu ia i he lau miliona. Pea ku hopo peste te hawawa e visione. E wha o tua pau pōpou e mea teke e he patoa. E ku alo no pau si e tu hae kakai ke whakamana wahe au pito. Pa ku hange ta mita e tau sa tonga ke tu uma e pureanga hanga ke pureanga e ahoni. Toa taina mutu ke urea mu whakatauhoa. E kuanga whewhe e whamau ke pureanga koni nau whakalere pureanga e ahoni. O koi toi ke mo a tau si o ka ku whai toka. O teu i pe ta tafi.
He kainga o kolo ko ia ke mata lerei ki tu ke siwa a kainga mo siwa a family mo maheni tau mai ngai fu tupenu mo ngai fu ngatu fonu pokolot tapu pe mo kainga i to i fai toka o pe he tapu pe mo tau siwa ke mari mai ko fai ko ke paremia o e honi pa mo ne ka minista tau te fito ke vahenga fa ke fa fonga ko no ke minista reipa na i fe ia he taimi ko e tau whakaamu ke tau ngamahi no e whamalala na e whafonga wahenga whae o no e mātenta pueluelu i he aahina tau osikon i popua. Ngai ukore kotoa koe na ni whaipe e ia i he taimina e ke ministar. Pena e ostatoru ke whakaho. Pena hange he pura ngai koe ni o lolomi ke o whatever ku ofi ke taimi peheni. E huma reo whaifo i tanwhala. Tau whakaamu ke mao he kakai o popua mo i wahenga wha. Ha mama whehu. O tau whanongo ke herea, tata lai whare ai whafonga koe ni he ne ahi me popua. O whakatup tolo i mata ki kakai ko umo ui hona o konsensi. E ne ofa o hange ka motua. Daimina herea e whafonga ko, ai whafonga vaenga wha. Ko o ngai mahu huku mafu. He kou ilo au hake rea ko ia mei hono mafu. E ne ofa ki hono vahenga. O whaito tonu ka toi taha, o kune whakamua mau pe ai whakaluku fua. Tau whakaamu, mo tala monu ke whiri koni, o mana ke whakahoko koni i November. Tau ngāwe aki mua e tau lotu, mo tau whakakau rei, ke tau whiri haka kai o kuna wo mao, ofa whakaluku fua o ikai ke puake ato koloa, o whakatau aki ho whalala, kai pe ia he ane. Ko ofa ko e tuloa, ke pusa ki alhake te whanau, alhake hako tupu, o inu hangau lelei na tau tō, o tau whakairi i he lolotongani, e na wohake o utu ia, na ia e tau ngāwe na e whai. O sio ke he hake uta e plaksi, i he fu sistemia o mou pore ai ahoni. Pea mou tala o whaafuha peke tau whanonga, o pori o hanga taha ku ketu, e koha kui kana ne ilo pe ia luoka alu pe o tō. Ke whainga tui koni o tau whai. O whaamu ke tau hanga mua o ave ta whiri, ave ta whalala, o ka pau ka tangata koe ku ka tui whakaristian. Ka ave mua mai pāti koni o ksea se misika. Iko hinga e pou kia he o siaia na wasenita. Pea kuiai e visione, o whaka itaniti, o whaka otua. Pea tau whakahoa pe ia, ke hanga e tau teke whai ahoni, mahalo ko ia pe malama pa ku ofalahi atu, a tu ke hanga e pano whai tau lotu tuku, pane ki whaka malala whaka ausmai, e ko sio, wai mea utoa nge te rea mai ki ai malo, o whatu ke tonga kotoa pe, a pe whaka koe malama. Pe ko ia ko pano whaka ausmai pa ne whai tau lotu, ka ko whamanata pe te tau penola pongpongi i he visone, pe mo manifesto ta forma mafai ai visone hono mahu inga i he wike koe ni mo mahina koe ni ko mahina na pekia aklisi pe koe mahina ni o ku fai ai malo hi koe teke fate makalati tau campaign a pongpongi ia tenta tau pe taha ke taha ua mo tala mai pe e taimi koe ke tau fai a pongpongi mo tonu sila ma tole koe amerikani whanga taimi pe mo whangonga ta pongpong tau lele visone whamala ala ia he koe mea ka pate tau lele visone ke mahino ke tau ka mui ko no hinga na wai o piki ke tokoni masiva koe kai na mahino visone ko awe ni na to ha pe piki mai ke he wafita hiva ko gila pe visone ko tu he visone we ke ala te tu ala me pa ka tokon gitonga tokon pe mi hoku kato hanga tonu ke me ko ilu fai ke tokoni ko ka me ke u ke me ko tokoni tau no fomuli ko ia pe malo pano ofat ka ki mo pano hokat pa ke fara osma tau lo tu malo matama malo ula vai tau e tau ki ta noa ba fu loro ta noa ka to ke ki pescos tau tolu pia presa tau e ko si su ka vaisi malo no fo ia mai tau tolu mo ka whanongo ta ngata even Malo bitu pan ofat pa koe ofat malama ia ofatu malo apito yo